kureba kuri VAR aravuga ati mutaraka muri penalty Arsenal. Yabibonye Real Madrid menace komeye cyane muri defense yabo. Uyu mwana witwa Raúl Asensio yabaye introduce muri no mwaka kuko no musore wo muri Academy ya Real nyuma y'ivunika ry'abarimo ba Dani Carvajal, ivunika ry'aba Eder Militao n'abandi batandukanye, byabaye ngombwa ko bajya kwitabaza umwana wo muri Academy kuri rendezvous nk'iyi nini cyane y'ubuzima. Raúl Asensio kabisa bigaragaye ko arugamba rutagomba abana. Ahita akora ikosa rya cyane hano kuri kona yo ku munota nk'uwa gatandatu. Bari yaraje kugira ngo itange ubutabera mu kibuga hano. Penalty ikipe ya Arsenal agiye kwiterera mwenyewe kapiteni Martin Odegaard. For Mario Madrid player. Kabisa reka tsindi ikipe yaciyemo Martin Odegaard toka nchini Norway. Kapiteni double ambani, kapiteni ikipe y'igihugu ya Norvège nanone. Kabisa akaba na kapiteni wa Arsenal umupira arawufata aganira n'umufaransa François Letexien. Aramubwira ati umeze neza, undi aramubwira ati ça va, ça marche. Reka da umupira arawufata uhasaka. Awaye Bukayo Saka aravuga ati no utuyoboye. Ni wowe utuyoboye tsinda igitego hano. Kapiteni mu cyubahiro agomba Saka mu mupira ati giterekemo mwana wanjye. Penalty ikipe ya Arsenal ku munota wa 12. Bukayo Saka umwongereza ahanganye n'umubiri Thibaut Courtois. Attention, Bukayo Saka mu mosoye aruzuza imyuka. Bukayo asubira inyuma intambwe 3. Bukayo penalty, reka turebe uko bigiye kugenda. Bukayo, attention, Bukayo umusifuzi ati tera razo. Attention, kuramo Bukayo Saka irata. Thibaut Courtois balavuze bati mu banyezamu uyu nguyu agakwiriye kuba ari nka Maradona cyangwa Bazidane. Thibaut Courtois bashaka umutera Panenka, umunyezamu ikipe y'igihugu bubiri gihanga kugenda. Umupira wereza muri kona, Real Madrid imbaraga zizamuka hejuru hano. Ekipe Arsenal ikora amakosa, ifata amahirwe yazawe yaribonye yo kwica umukino hano. Bukayo abura amahirwe yo gutsinda igitego cya gatanu muri Champions League no mwaka.